kadom nil harse nong hang pinal daberta ang no pang jepon sana inut amia amunit sarful islam pu karbi pia phan kacholang rem ja phan kabori sangprot kipiawo emen kang thok pu sar tum kaningya sonsi karbiang long lo bihana nge klema men pen nangkire dun chot akche so made agorja so tumsi karbia khai pan areng ke paso pen chenglok penanga chene kacholang rem balang histamit dolo la poson thagalam ki difurong sopia long kedam tang herpuri phai kora troxy arni aju por final ke ba chetim apor malom ne thot stami inut akar bipia phan difu hi pen kural along sai ka chongda dun pen methang hem ka cheda mama por hut inut odlang no bang phu gurja so sarful islam la soka bipia phan adung dam si ka cholang rem je phan kabo ilo dam bom jalo amangke panbari pensi somini na kidu kentum kibang ki ajalo ke kicet ki silang bom no kupia muni silang dun bom ma ajalo ke rente pen parlo dak bororong pen tumbang kedak bang ki tak mungkin ni baku hanya asu ke dam lo ke ni kici tos bang cepat klan anu ni kici klan pon bom no kupia muni silang dun bom ma hadak pen tak ajalo amangke ninung sesi mana sendal anake kadun al kicar long lok jalung kini ninung itu klan lo choi lo nangke gamsale la punang per dun bom le ni long nangke kadun na red lo tu jalu mathang theke bai tu jatta kali ke tu jalu pingin ta ke bang papra bom me jalu kini hema to war nat ka chi sui long ke la somunit ke la gamsa la punang ke per si ning hunang ki dip ji jalu amangke la soni hunang ki dip ban ni bang ning kun la long kini la sona lo ke nang buru heb ke nang ki bung jalu là ni chết thọc sinh năng vùng hết lục gam sao pen amane bang ki hang pen jaten tu dong ki phu pa jalo mang ke ni khamna ke dong kun mang be kang pen mani kun sin na chi pon jo mak ke hang long ke rong si nai thod sin na chi ra pun bonta biota kiripon long adenke ka bipia bang methang hem kachida mama por hut inut vet put hekdunosi sarful islam bang warsai keme chu nc kabi pia phan anung pen dunsi gamsa pen angho ki phungjia phan bor ilo lapen kacholang rem ja phan kabor ia hut kachepa jok ji pura kang kup duna jok ache thok along si gamsa pen wung hedu laso pen kachar teng ke hang pen jok apin so aba also mobile phone humpon jok si ki kajia phan bor ilo bonta ke bok terai ara tum hekdulong si men thodun si odlang no pin so phan nepdun cheglo pusi kisung ki phowek abang pipen pachini po yo po non ni ke portang isi ra chite man na ko tundat itu police station long non ka hang bang so ati bang na inut akar bipi dak dipu rong su pilong si sai choklem bom alang lipan inut akurja amia amen non amat na thana bang ke pine sorry full islam pusigipu amen bang ke atum peklar dak delang nang than pami me sita mia munin no labang eklar dak lo hala inu da kar pi bang sai choklem pen methang hem che dam bom hut anung pen dun ko do ma si ateng kheng dun lo ta pen menglang nu klem je phan se bor ilo hala so aku dalang li hang ser ma si te bok trai tu se rat ni phan bor ilo ma si da so por hut parok bang amia bang mobile phone tipon jok ma hata duilo asinon dak ni tum FIR tipi ka do ve kachara dunji phansi bang lo dak thek long bang ke police station long police atum bang out na dak kasmet dak kisung ke boyalam kachara dunji pu kalisi dak bang ke la ke rap dunji tu ma phansi non kang check ji phansi bang bori turong mo heta dak bang nam do sai to sing check de la panang deng ka du ko lo dan non bang ke FIR bang tiat lo FIR kopi ban itu long lelang non itu ning Hong Kong lo na FIR kopi long itu bang ini tempat akan bang kan tak si di purong suti long ini tha dim long masih tane kal di pie tum sai ka chuklem ten he mo dam la ju apor bang na pan ka sik sak do ku bang ge bang hu thume mel jok bana bedal lo non hersi lang o he thi long ta inu da mia pe la pana lam ki lang lang sta non hetta ko so se man thu di le la no dak isi biota ke no
Ot lang no bangpu Sarful Islam Afan Tong Sikorpen Difu Thana Long An Vansi Lamhai Pe Bon Ponsi Difu PS Under Section Pharoi Sirain Kora Troxi Hini Troxikebra Pho Troxikebra Trok Pharok Thona Pli Nepen Hini Nepen Trokera Pli Nepen Trokera Hini of BNS Lamhoi Atengpen Pe Bon Ponsi Hem Kangsam Beng Pon Thodlo Bangsolam kia puthak arjulong si songja pu angtong ki thar lapen ari sang ho tumpen difu thana long an pale dunsi kisun phowek atumalong RD pedunsi aning pethedun lo monateng pulote karbia khae tu methang along rialo ke do phan anta here me ang taxi dolo athe karbia ang long long nang dun chota ke che aso Amia so tumsi karbia khai phan lang plot pulote kopisi dojela News report KATV News Dongka mukama long All India Congress Committee atompen Mondal Convention amai ke paman All India Congress Committee atompen ke damtang thirepu ni phai inquire troxy ani Dongka Mukam District Congress Committee asai hemalong Mondal Convention amai kepaman pon Desemet bangso mailong alhi sarpo man pen munusan kachetong dunalong West Carbon District Committee amai phi elis ingtipi lepen rana saitia anparta West Carbon District Committee along Youth Committee Lapen Women Committee atum chetong nosi bangso mailong RD pidun पास हो तब ठीक है हो गया आवाज आ रही है आज कारगिल में आए हैं क्या करेंगे वेस्ट कार्बिलोंग में आने का मकसद सिर्फ ये था हमारा मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये सम्मेलन था तो हम इस मकसद से आए थे संगठन सृजन का साल है हम संगठन बना रहे हैं बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जहाँ भी कमी बेसी उसको ठीक करने की उसको मजबूत करने की काफ़ी कोशिश कर रही है ये पूरा साल जो है इसके लिए समर्पित कांग्रेस ने किया और दूसरा ये है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बुरा हाल है प्रदेश में आर्टिकल 19 पूरी तरह से संविधान का सस्पेंडेड बोलने और लिखने की आज़ादी समाप्त हो चुकी है जो भी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ लिखता है बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे होते उसको जेल में पूछते हैं ये सब बात भी है मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बताने आया था कि आप किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है ये सरकार जाने वाली है हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से सत्ता जाने के डर की वजह से सब कर रहे हैं ये सब अच्छा पिछले MLA इलेक्शन में ये कहे थे कि कांग्रेस का सरकार आएगी तो आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट किया जाएगा आप क्या कहेंगे ये कैसा है जो राहुल गांधी जी ने कहा है राहुल गांधी जी द्वारा करने की बात वैसी बात नहीं कि मोदी जी की तरफ बोलते हैं कि बोल दिया और कुछ हुआ नहीं कहाँ गए 15 लाख कहाँ गए हर साल 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार कहाँ गया वो काला धन का वादा राहुल जी जो भी कहा वो काट जो कह दिया वो कर जो राहुल जी ने कहा है वही हम सब कांग्रेस करता हूँ और alhi sarpo man nang chetong dun munu suhana hinten herangkia thaino long kaninge pona tengki Congress atum jongsi aprang asam sarkar chari thutlong lote karbiang long aphan hemprek pipon repu athe Rahul Gandhi si bangsolam chak chipiro lasi pachini ponten bangso mai mission pen pachunpo News report KATV News Pinela beta lazikang tomaniglo domi thangme kardom